Эки шупту чувствует каналды көрүп турсуздар, студияда чечек бирлей. Бүгүн биздин студиябыздын алчысы эмчи, мануалдык терапевт, амдыгысында хан албан өзү бен жарыш жылдырды манда болсам бу кебер актырып берер биз бу сөздөрүн эле травматолог, ортопед Амырсана Шолбанович Нурбу. Эки Амырсана Шолбанович биздин студияга келгештин чалганы хүлеп алганыңар дештин. Эки күндүн маңызында. Амырсана Шолбанович Сибиринин 2014 жылда Сибиринин эмчи академиясынын 9-чусу, Томск хорейга оң соонда мануалды терапевт кылдыр анка туска үйрөнүп алган силер. Мен омчуп силердин бу интервьюга белген турган омчуп турарымга баштай кезер эмче боор деп күзөлдөй турган силерден жалса да шу чаңжылжаан медицина биле ажылдары силерге ындык ончу соноргалда эбес болгон деп билдим. Шын билип турбенбе мануалдык терапияны ишли болгон болуп турасыздар. Азы кол биле тутуп турган жемне ишкин дейирбе арыкларына ындык таласын шилип алган болуп турасыздар. Амырсана Шолбановичем силердин социал жеткеде ардыңардан көрүнбе хондроз шок хостук дабаны кылгылыңар деп баан силер. Ол чүйдөй нуткалы кирге. Хондроз дээрге чуртакчылардын көй кезинин ары болуп турар бе кандыгы. Ханам хондроз жадергелем. Яшып тустар ол хондроз деп чүлдейсин он шын оон ашын адырлар аргалларын биле алсын дейштин хан жылдар ол ашылды кылып жооп турган хондроз терехен жон бир тадан арыг да өз ана пайдал болуп турат. Хан ол колже шуптуус оны арыг өз пайдал кылдыр күлөй бер болсо да хан он шын адырлар аргалларын боттарлы кылый келер. Хан жалсын дейштин хан андык тайбыр ажыл кылып жооп турат. Пайдал дейирге кандык пайдал болуп турарлы? Пайдал дейирге шыңган сийлеринин колдугула. Хан рентген эптен тамдалалар дейир болсам рентгенге таптырарга хан хендирбелер чи эле алай берген болсо да хан хондроз деп бар турат. Жалса да үжен карданга эле дөмөйле хендирбет чийле шут хан 10 харлык кишинин ишкашындык болбосо болуп турат. Мейле чи эле берген моор жерлерге арында бир даа тырышкак, башты бир даа актук деген ишкашын жерлер бар. Ол жерлер эрганандык ары өйсүн демейле. Хондроз дейир хан ана чондун билип тура болсо оргасынын арттырын хондроз дейир болуп турат. Анжак бергем чуга артыр дейир ана шыңган сийлер артыр болуп турат. Шыңган сийлер үр ажылдагандан, азы үр шимже ойнолургандан хан эргилези баскараш, жоларыбыз хан шыңгандар ана певдечен жоларыбыз агарлы ойнордун хан арты эглейин деп болуп турат. Шыңган сийлеринин. Мана чаңжылжаан медицина биле ону эмнин тузасы биле аптекада саттыр эмнин тузасы биле ону эмне эмес болсо деп бодоп турасыздар эле. Жок хан эмнер бар, жок кереклер бар. Жүгөдү чандыкта шуттук амбо доран ари берди өлөрдөр бар. Тек шыгырак арышка шут шыгырак болсо хандык табаргаларда эмнер ижери бар боор чоң жаза да хан мең чаңалып турам болсо ол кишиге колдуула шын тайылбыр соонда лоола ашка шут эден жазай берип ожак ба. Ондан ана үйө олгаштыш керек боорун жеге. Хан жом шут эмнер ажлос, төз төйүндүрмөн жом ниттиз биле жом олдун. Хондроз деп чене хан устарда түгө эмнер жокка шимдешкин скульптуралар керек болуп турат. Күш шаталын болгачтың бодун шимженирге хондроз турбаш эйле жарга мануалды терапияны тузасы биле хондрозду шут төндүр эмнеп болур бе азы дөмөйле азы үйө болгаш кирип бейир болур бе. Мен бодум базы хондрозду болгачтын кезек болгачла бичи шимжебин турарга кирип бейирин жаса да физкультура туз спортзал барып турарга киши так үйрөйөтө кирбес болушурдале хондрозга. Жок мануаль терапия дейирге азананды ана шыңган сийлерине ол татыкпан ол күнсетир шимже ойнолордо шыңгандар айлаш азы хан быжыгланыр дейсин катык бар, тыржык бар болуп тура. Оны ана суларатып, шөйөдөртүп мындап берин. Олду ындык шут билендик эмне амнат турар, ындык да жок ана алдын. Суларатып таштандырып бер. Жаптарга ол шыңгандар хан тыштан эргештин хан эргелде зеккижи бергендик чүгейр арышкы хан жидеп болур.
Онясы долда эрге анаандыг физкультурага жетпестин. Олда эрге анаандыг жолпыр. Ол эмнээрнэг аргаа даавс. Олда эрге анаахан чимэглек баарин. Шынган дийлерне ёзлуу ак баарад эргэл олдор шынганнар боттор ажылдар боттор яшимден тра бозала дэг хондроос турбас суурхан. Аарсга турбас суур. Хондроос дээрге мен бодумнун кишинин тавашып турары вер школага öğrenip турар олды эрген бичийн азы жетпейм шир уларда бесин базатыптык бир şey. Базам шимже ин оларында боор бе. Аза олдун. Шимже амжалдар доордо ороско ондык şey шынганнар гэмерден демейле шынганнар айлат туран чугуп бажыгланыр хевэринде айлат туран шынганнар яңгы хевэрге айлдар шийди. Шимжедир ажылда Шимжедир ажыл бирле нагодус мөчүс шимжеп жооп он бажыгланыр ажыл. Бажыгланандыра чадаарс кайхана сула салаагындыр орус шынганар айлдан дырал. Олра астрайды магот нар мурну мардын жыгыдык адан жаңдар кобозун дештемеле шынганар бажыгланыр хевэрде айлат жооп. Бажыглана аргала ол шынган гэрден кадык бар, ши кадык бор. Onlar hanırgılda şoğlu çorbay var bor. Жаңастын үр ол yoluye үр бор болсала алдын. Ол шынгандар ариби хан танып чадаандан танып бөдөйү тур оларса hanırgılda жетпейин турарында. Бичи руган азет бен устарам олурар эбес. Халжып турар ол кересинде олурларда бичи ругарларда база табашып турар шейди мейли. Тан амгы еде жоом олорор барам. Амгы еде. Амол дерге мен зүгү бичи школага öğrenip турар уемдам олорбослого бисткем анчан боза компьютер турган эбес. Телефонда. Телефонда ачып турганан анчан базарда табашып тургандыр. Жарга амарсанар шобон өчөм касташкын дерге ой кастар дерге шүшүл. Базала болы киши азашын өз ипчок бичиле удуп чыткаш туруп берген oyunu шимжетти мен барган боор кашкын иштер гая берген да жорт бир боорунда кийчи олчу деп жол жокмун. Ол хандроз эбеспи? Хан жок жогум шууд база хандроз дес нян женем хандроз нерем удуп чыткаштын кижем билбеслой биз oyunu айнас преп жок пайдалда үрдүрарындан жерген бо холусту деген тамжалар орда гашым жаштыра болсам Юшак штингалы туруптар болсо шу бергедек бар. Шаглан жалдыр болсо oyunun шыңганнарын жалдыр эпчок пайдалга үр турукпандан демеле хан улуу эс тазым деп бичи кемдешкин деп санаар болдун жана. Микротравма анжастын. Анжада зон коронжу эс сон гашкон кожана бар хантыстан. Онан ол үйеде кол билем жар эмнеп массаж кылдыр болса кандыгыл. Хан бичиле чүгөр боорун жалса да базыла колла жетемеле үйе кіргіп бар. Боды етте бер жүрілік бе? Боды етте. Бердің бодап тұрын кеп. Оны емін да керек жоқ? Ханам алдын емін ол жәнді кешден хаммажы. Жамдыз емі жіксер. Емі жітберге сағыз жоқ. Хан тек үлгізендігі ашқы деп жекер езі оны жалардым. Ашқы деп жүлді ерге. Ашқы дерге жүгілем аға оттан хамажы есінде сағыштымыз хамажы болып тұрады. Кешден сағызы бірес дүйрей бері ол. Мойным тағанжап баран шуды ат болған дейстің. Дүйреп оны эңне коронжу пайдалдар эңне коронжу чалдаганар бодап туруп берсе ол аркы шут көбөгө дейт отурайын. Чийимдирген аркы шут көбөгө дейт берге он хандык анган кишилер шут эмнер жиксеyrстер чүгле эмден ожурастыр. Хандыстарга эм дейт берип барга ол ашкызы бокре жедип чилей бере экеп барын берен. Ол жахан алдын кашонк бошори бар. Жамнустар ана сагжым ажымдык ожым устар жүргөрөт. Жастын оска тайбыларга андыгы şey дешин. Остар ол бокре аркызы деп көдүп чытпаса. Оны бокре аркызы желе кашонк чоппасын. Ана бар бол. Жарса кеши үрсүнүн мынта башында шейлендик бе? Бода алганда бодун бодап турары билеби? Хан чугленде болсыз. Хан оон база хамажыр бол. База хамажыр. Кол кезинде оон хамажыр деп. Хан кол базес улуу эс деп болор. Улуу эзинде болсо оон хамажыр. Жарга сөөгү эте по компьютер технологиялар жерлеп жийлен сайсырак билген үйете бичи ругларны школачы ругларда сколиоз база көбөйүп турар. Ол аарык бе? Азы чүй ол сколиоз дейт. Хан сколиоз дейт. Шын сколиоз деп жаза эскор көрүндүк. Амга эде ханал жана чийлер ыргактарны көрө жастар алаңгада элер интернет ном жагыштын. Оглум сколиоздук аштын сколиоздун жаңаштын орган ойна арт бирар тештин жадылап эглер бар. Шын сколиоз болсо ынды сколиотическая болезнь деп чар сколиоздук шын аарык он анандык хан сколиоз сусмар турцун бар. Сколиотическая самка дейт жана.
Шын арыг дээр ондаг хендербе бичийлэмдэг аргак жалера ондаг жалер анаа 10 градус чедэр байсан ол жаны арыг деп санаашин шүпдэг гэж наалгастан гижэнгэлийг топтой иглэр бол дэмэл аргак борам чи би нар ам шын солиостол зондаг аргаан ангадал хендербелер мя тартланы иглэр бора хендербе тартланы иглэр би таадан мөгөнд дэглэр донгайтар тест таадам сэвч чад набар ялд донгайтарга артнаа гөргө bir egeler үнүк бээр би тааз некрээ гэдэг он хөрөг тушнан гөргө ол Оргадан кирген халасында көрөк мурнундан үнүк бээн боор оргадан достайган халасында хөрөк тушунда кирээ өргөн боор борон жа. Ол жана сколиоз дээр боор. Эндак дээрге Амол дээрге эттер сколиозтой эттер дуулга нэвэс бэ? Хан база чүс хүнжэ деп бас база хан. Сколиоз дээр эндик анаала хан олрарнан тек бэндик аргэсэн. Голдуула ол жа шут гин бойдузнан гэр боор. Эндик генетически дээр. Ол жана Инда шындыгстар салгал хан база боднун ту адай эсендик база боп болор яняса да адай эс анаа да астын олднел азаргай грах боп болор олже олдын индэг шын сколиоз болса канжалдар да доордуулт болса канжалдар да гэж физкультур алып тура болса аргаяр дейм болса ол анаргай чоптор болон он жаштын ойын бойдузнан келген хевер болуп туран ол оргосын канжалдар да хан чүйдаган жары хожок боор Амтамдык тараларды алдар ал бойдузунан тоорто оргалык боор дейм болса ол киши канчалдар да физкультура кылбас болса канчалдар да аргай аш бүшкү аш чорт болса төмөл оргаз аргайбас боор. Эндик наштын бойдузун да көйчө хамаашын кол кеси бойдузун хамааш боор. канчаар эмнер болсо экенче сколиозду. Хан олдун басала Мануалдык терапия? жок. Эң олж физкультура болса. Шынгандар башты мануал терапия дээр хан мануал терапия дээр ананды олдун кол казалса шынгандарны хереш соратыр ал эдинде устар болсондук олдун интернеттен тааканды мануал терапия эмнеттеринде кулгасын билендик эмнеринде ара кылдыр жут хөөдүп чалып баккан болуп турган. Ана шынгандарын 100 жастардан чи 2 жимдер кылдыр херет кылып беринде ара болуп турган. Кол же физкультуралар бор шынгандар мануал терапия шынгандарны быжыктырбас. Ам инде аргада олдун салиоз чир гайерген болсо bir talazı Evince giyiptir. Жоқ. Кийбес. Жоқ, мындай жоқ, мындай эвинже кийипти жоқ. Анан жады жүрүп кетип берген хендердер өзү турбас. Тиже жоқ бор, ал дер аза ана тоолдамак. Нестин, ал bir talazына райк баан чыңгандар, bir talazына тыржык баан, bir talazында шөйлүк баан бор. Шөйлүк баан талазын карында ажылаткачтын кадык баан талазын хередеттеп суларатыр керек бор. Ол темел физкультура бор. Шыңганарны ажылдадыр жейілі. Сөйік таяқ тәуе шыңганар. Ам шыңганарын ажылдадып тұрарға ол шимжей берген хендірбе қартап бұның олудun жетіру арбе, олыру арбе қандығы? Қанында шимжей берген деттер дейір көзі. Чи долғаны берген дедіңер, долғаны беріп болыр дедіңер көзі. Хан жүгер, алдын аңған орын бойдызынан бичилер рақ бауыр дейін кішідір өдірсе. Ол жүге хан жүгертек бейіп болыр. Ам шуыт ырғайт жорттарындығы ана Алдын бойдузун намаз беридин кара улук шей беридин кара бичи беридин томчу коңузар беридин томчу садрак деген кала. Аны шаган ялдыр садрак кийин канжалдыр да монун тарттар болсо ол же үнмезан. Шагандык же оран. Бойдузундан канжалдыр да аны физкультуралара хожок бор. Няса да хан ол жылдар керек жок ден дүрөмөн анжам. Ол же керек няса утказын билат бир озы экен. Ол жаны кылыр керек же жарга хожок болсо ол йодул сколиостаны тигле кеземдер болот. Аргалы болса кеспес болса деп мынтык хан чуга бар шын байгандыгы. Çok arkalı bolsa деп çok kana пайдалы айбылы. Жандык олдар кезер таварлары жүгле кезер. Бу хан жомол zonda ин ол кишигини кайкыра жуттасын халы болуп турган хамажан. Ол устар не дейт? Хан ол бичимди раган көрөстүң орам артырыш сколиоз ат болгон бажым бужум шу тешнеп туруп берип барган. Наса да ол аркылар колду шынез хан физкультура чогундан үртөр. Анам жалдыр комтер барын олардан арып кетип барган сколиоз незен. Шын 90 градус чедір безін жалдыр бүшкүттір арғайып баан сколиоз тұстарының безін хан орға арғазан арбас сана ор. Чүгі ана көргенде хан чара жевес же ор бора. Ол сқара қолду халалды болып бір ездергелендік мөген чара жевес болып бір. Аңысқан жастың андан қаш кестірер бор борын қолдуын достар. Ижін хан өкпө жүрек ижін бағарына база дейдіп жоза хан қолду андық жоза тұрбайсын. Жежеде ашу 90 градус безін арғайып баан болса чүгі анандық хан көріш жоқтыңды жоғыр бор. Осылар қолды жүгі көріш жоғынан хан көріш жоғынан аға жаңа өскерлегі дейір бар. Емнеттер пөрігі бар бор, одынға бүзірел жоға бар. Нястың қолды ұланды тағырқадыларда кездерер болып бірдіңіз. Оғынан күті шүнчік деп ары база бар. Олам шут ары база вес бейғандық жөл.
Аланgia иштик эрежен устарта ва золла арыг бола таварш бер. Арыг эсхан шүнжүктей бер бор дейр. Хан эм доллар шүнжүк дээр гана хан шүнжүк таза бер зустаах юм байна. Амалжаа ангаан кылдраар энэ шүт хой нийцлээ ханаа чаандахаа това олонжалдар аргларна дараа нийтүүд параметр ана хан анда артроосоо лаужане анжадаа шүнжүктей берген аса хан дэштэн жалдрадаар амшаны хэрэг олдол аашлар ангаан гөрөө паринда ана элек баганда мазар болор он горонжо дээрэндэг асептиксийн кросс дээр ханам өвгөнг баан үтг жарны баштараа өвгөнг баан саргалар базраа оноо зөтөмэй доллар шинжигдээр анаа шанган хилэр таржып гад баан бүр оноо доллар шинжигдээр энэ хан бүр сийдтэйш базандаг ангаангандаг ажаэргандаг чи хавчгаштар бариндаг шанган хилэр араас гамдаг эк чылар галдар турустан ол хавчгаштар базап чи ажаэр оноо за шинжигдээр няшин ханчилдагаан көөхрэгтэндэг тааргада Амбилорарын бәмен поза мануалды терапия дерке сөйк таяк деп бодарышынды ге шыңганар билашылдар болып тұрышы. Бой еде сөйгі еде чонның арасында хан сөйк таяк болам біздерге хамашыр бұндық арқыларының еңді көйі қандық арқылар қолдап тұрар бұл жерге. Үйенің айы біле база арқыларының арық бүрісім жар көйдеп тұрары заңған көөріп жаба. хан жол мен моны жаалап qaarlı керектерин жол мен драматолог кол эптим драматолог ортопед мен драматолог ортопед чори бар мен жол ндик ана кезер кеспес ана хан амбулаторный ндик эмже няштын манал терапия дегендик аңгы билендик өзүнүн эрежел эсин өзү драматолог ортопедке бир немелде харакцел болуп берем же ндик няштын колдуу ол иженди катышкак жоруп туранам хан манал терапевттер колдуулоодун сынган беттинген соонда тыржык баан сынган тийлерини катык баан сынган тийлерини шөйөдөп жап бер амал арыглар дейр ханам ям арыгылдар санаа алыңар жабасам демиле колдуула манал терапевттер олдун оргам оюн ана сынган тийлерин жалдар хере тартылап бер дегендик арга болуп турат жолунда травматологический ортопедический шын йорлук арыглар ханын өскө Мануалды терапевт еркем ана массаж кылыр специалисттен алгалы кандай болуп турар экен. Кандай эртемнел болуп чыгып туруп. Мануал терапевттер колду дээде эртемнел болуп туруп. Эми массажисттер хан ортомак эртемнел болуп туруп. Эндек берген мануал терапевт хан алдын бир болсо шаанда даадын. Хан ал мен чаа өрөнө көп чыгып турам. Эмде бир болсо травматолог, ортопедтер болсо неврологдор өрөнө ап болуп турам. Ам жогом ал мергечлерин элемчи дегем жедик мен кумдар да хан ана хирургтор челюстна лицевой хирург деш база элендик мергечлдик эмчилер база өрөнө ап болуп барган. Андык болуп турат. Жүгл олдрал хан колдуула эртемдел калып баран. Мен бадарым болдум. Эмнеттер азан жап турбан ана массажисттерге да алыш менен өйрөтүп барса азыктуу болот. Мануалды терапияны. Хан жаш база ам база төмөлүш бустар нядыр өйрөнүп чыгып турат энди мануал терапия аркаларын ана ортмак этемдик сонуургалдык андык эмжилер хан массажисттер өйрөнүп чыгып турат. Анда нарын билен коронжуңду жазам жок. Ана саргылдык бар болсо ал өйрөнүп арзайбыз. Оон аңгыта мынтык жö баран по чүстер тазырадыр деп колдарынын буттарынын тижикелен. Бичи турда жан чүстерин тазырадырга кишнин адай эсе ону тазыратпа колдарың мынтык чочак жүрөк апар дейран. Ол жогум чүйшөл ам бодоп турарыңба чүстерин ажылдатып чи профилактика кылып турар эсеспи? Хан ол тазырашыны хамаштыр жогум устар эмчилер ону шинжилеп көргө хан эмертеге көргөндө ичинде Ятрыйда агардыптык бер болуп турат. Ал чүстүн ичинде суу бар. Чүс суу. Ол чүстүн суунгандыгы агардыптык бет турат. Ол тааштыптык бер болуп турат. Ол агар кезек хан чээрби жөн кире минут бош каттап база сууга эстик бар. Ондаңштын ол кире yo'lash каттап тазыратнар барганда энди тазырашмдар заңган көрдүн. Хан андык жерлер жогум кандык андык хора жоктун. Бир эжелерге бир эмже болсо шенеп Жүттағазының, бүтін жүттағазының 5 жылдарында жаңыз қолын тазыратып жорып тұрған. Өскі қолын тазыратпағаны. Оның сонда олдың алдан шайдан қажайды өргештің рентген тұрға жоғым қандық да алғал жоқ қуана. Анандық олдың ұлы қорынжыңдық ора ара өйсана аптың зырашына жоғым қора жоқ. Анандық қорынжы да жоқ. Баға енді тазырашқынлары дейіргі олдың бірес арттырып болса, оның сонда жүсті ұждыптар болса,
ол санынче жаңа сыня зыраттарға он дозрой марлой ол берген ана зырашын ол санынче қызырға азыр деп тұранды орозы хан көріп барын дағаларда да чүйін жап тұрарын Жар ол улгады бергенде рентген таттырарга алгал жок болгондо бу кайыт атадырат кандай аталысы таттырат банда аталысы антан жарганды улу кора жок шей бу силердин ол социал четкеде арынын арны көрүнгөмдүк бирле өзге эмчилерден алгалдык болуп тураран чамдык кылып турар ол эмне ишкен эргени бодуңар видеого таптыргаштың салып турасыздар оны чамдык видеоларны көгүжүн биле да колуп тургаштың азы жок болсо чамдык арыгларны көгүжүн биле үдөп тургаштың жар салып турасыздар амынды бодал канча төртүк бейнерге кажан жар Хады е базыла алгыла сөөгеден жалыр. Оң мурунда ханаларны чааж даастың шут элен үр тода шут каш минуттар дургузунан жалыр тайбырлап жат жортурган анан жаарыңга жом. Амга эдесинал ханын устарындагы четкилерде олростарның базы хан үйөзү чок болуп туруп турат. Аштың ана кыска минуттар дургазында жалыр ол жайшкы ол медени кыскалаткаштың жаңыз минутта же кийир шу тайбырлап жаттар устар көп болуп турат. Ол хандык базала устун хан кеченгейдин базандык дыртарындык хандык арка болуп турат. Муска маска салып барбаза ол өзгөндүк аянды болуп турат. Тыңнак санжыгынды болуп турат. Жаш хан ол эмже мергежилиңди билигилерин анжар хануска дамжар болса эки жедирың дештин жачор турамады. Кандай кебиликтер жештин сонургалы көдөй бердир. Жалыр таска огастыңдык солдун борга сонургал улгады берип турмаша. Мисалы старындык ажыл агайдын соонда сылак баштыңдык нарын жерлердин нар дергазанды берге оранжаштын чи хөгдүк ойдун баштакын жерлер борга. Осыга да атыштык боргон эки хандык керектик билгилерин маза билдар болуп турат. Социал четки башылдарга силерге эптикдир бе? Мануалды терапевт кылдыр. Социал четкиге? Социал четкиге арыныңарга, ажылдарыңарга силерге эптикдир бе? Эптик, Ам кол сорлуңар кантип болуп турар? Ол четкиде арыныңарны элейин сайзыратыр деп бодоп турасыздар бе? Ханан базам сайзыратыр бар, ханана демел ажылдың бир кези бар. Хан кол сорлуга дегелодун базындык тек көйүндүк устар бар болуп турат. Ана бүтүн жут агазында шу мен аргын деп бодоп чөрүп бургандыгы орга аргаза аргатан он мергежил маргасын безин солуп салып ана хан соңгаар саңгаарсып чоруп жарып турган жазда айтып мына шинжелек беринге ана шынган сийлердик ары жок ындыган пайдал ындык жерлер болуп турган устар он бодоп турдун обо ханам челек ындык рейдрашнага мергежил эс болуштун билбезинден ананды аргыз пайдал жеринде корнулук аргылдыр бодашут кинжектен чоруп берип ойдырадыш көргөчтүң устаргам жалдыр тайбылар озекке шейдештиң хан жалдыр бодак беш ханам оны йолдно хөйлө устар база хан жалдыр ол ханада соргам база хан бүтүн дага шут устар ол хондрост ойнашын билип алсын дештим онсонда анды амгы эде азынды шу үйен дайын аргалар базы көйдөп чоруп анды эмнер болгу дегден хондрост эмнер болгу дег ол жерлер базанды кижини жазылууга анды кандан да хамаарга жок кылдыр базы өйрөтпесең кандай кижилерни шу өртөк бар болуп турган ол кижи онсонда каш ай бошлагатта кейле турар анды эмнешкин аргалары көйдөп чоруп турган ол жерлер болсо кантип жекке дерибиз ханалдырал көйлөнды база нугурна гырынды массаж дейт калы он амгы эдеси болсо аттары анга шу тек чара заттарлыгы бар енді аштыкка тоштукка аттарлыгы бар шу ханамды биркадна кинезиология жадын калгандык жерлер шыны керек олдун күжана боду ана физкультуралай берип ол же ана парана ол жерлердин болса дейт ол кишилер албан хан кээр керек бар бул же каш курстап дейт калы шу каша жай болсын келе транскон жерлер физкультуралар сертетиндик тайпыр жок болуп турат онустар мен ол ашкан ак бар улус дере чүк улустар дейсин ындык бодолдук бар буран шыны керек киже ана кандай хамаарга жок бодула экиптар колдук кезинен деп болот. Физкультура деп. Онун аңгыда көрүнбөй мынча деп турашдар аны. Када жылдап турар иштериңерге по видеону көргүсүңөр ол хандростун ол эжиңердин нугуп жан эмнеңер азы жок болсо өңөр эсим деген кегилигиндик видеоңар база бар аны. Ам силердин ол улустарга онун жар көргүзөңөргө амжа по темабызга улаштырышка шөдүр. Силерге кейир ары улустун саны эшей бербесби ону житип калат. Айырбыз ана. Ол деген хан ол амгы эде мен болсо хан жетип болуп берем.
Ба біздің республика хандыган хан орыстар базындың біраққа 5 деп шығар. Ал дергелендіген шу тоғыл тамақ енді аяндық емнерінің арқылар жан жебергам бұл масқа улы хорайлар қаншалдар достар ал орам ойын ашылардың емнеп тұрар хан емнеп ендік ана емнеп аттық масқа мұсқалар біле сұқ соп тұрар оғыра тоғап тұрар деймін қаландығынды қорынчу енді әнжалар еңдер енеш доғажы әнжалдар келбен жітті мен хан бажынан толса жорып тұрар шын керек жаңа алдым кішінің бодында дейжан. Он сандалдырал ол жерлер шага андық бодалға таянған болып тұрайды. Устарны шын керекче, устарны хан сенде келдірбен бар, устарны хамаға жоқ қылыптар болып тұрайды. Амыл жерлер кежілеріне хамағылыға парусты көй келсін дейштің андық жерлер жорып тұраным. Ханам ұнжалдыр ындық мерге жылдық бор арайды қатты жеглетірлі азам. Ындық мерге жылдық оң сандам, бүнжіп тағызын айлап оң сандам. Қатта бей боданы орарға профессионал по ажылыңардан аңғыда сілерінің емчі ажылыңардан аңғыда көріңбе YouTube каналдық жүрдің әрелі ажытып алғанында таба дылдың сайғарылғасы, таба сөздерінің сайғарылғасы, томақ тұрғызу деш қонжылдаптың тайбірліп тұрыштаран по жүйгі ажан келгендергесілер қай көрір мұны қылып тұрыштылар? Ол жөнім 10 жыл бұрынға ары қылып жауып тұрмазын бейін онда ерген құсы енілет тұрыштың домсы қорай қал библиотека зло жала жаштыгыңа Алла жылдан жадар кылып жортпан. Хандан улуу күндүк сонургалды хан дуадылы хан марсул сонургалды жортпандык үелерин. Хан жомамда сонургалды жазада шутун жана кидин түлүк күндүк едир отпан. Яштын күш кашта көйдүрган үеда турган яштын ал дуадыл көрүнгө хан дуадыл дойндандык кичээлдер жок болуп тура интернетте өскө дылдарда бар болуп турган дооларда жүгө жокчул дештин. Ансанда кайым кылыптардыр дештин. Хан аңган жадаларды эки жада ортмак жада хан ансанда дештің аңғыластың туадыл өредеріне кичейлер қалқан. Қай керечей дешкені болып тұрды подып тұрштыр. Ол каналды ажытып алғаныңар бұл кичейлдерін еттіру егелерінерге ұлыстың соны орғалы сілер же бешіп қандықтар соны орғал көйдіп тұрар бай? Хан соны орғал жоғымын туалардан болбас жүрді. Ол өске сөйік жанар ұстардан хан дейірін. Базалда хан түрк дылдарлық ұстар жұттысыңда хан қолды бештің басын жөріп тұрынды бұл. Қолдыңда орыс тылғарында жөріп тұры жүрділі? Хан орыс тылғарында jelік бан. Сілерін бұл көре болдыңардың тавадалыңарының сайгарар болғаштың оны біші сайзырадыр деп мұндық күзелді кейбірлік шейіслерін жарға. Сөйгі еді желі бұл кежі бүршін төредіп жұрыр болып чадавас бор, социал четкелерді ұлыстың подпаттарының арасында бежіп тұрары тавадалды сөздерін шут ұтқазы да біші жаңқтар өскерлі ершу шыны өз бешілге ол кежі бүршінің анамыдыралын же сеңе берген кейлі қанша ар болса еккелі? Хан мен жоғын бодарым қол, шыны өз бешілге дерге бодарым қол, ол дергендік антуадылдың қол жидіге айттыр өстік бодарайдырын. Ол же жоғым Желе тыл бар болса да ол тұрар айттырып отыран. Мен бодарым хан алдың қолды ондық жам шыны есті ауызғандық да ауызды таң бейшіп тұран. Мен онда же мен топазылы жерін дөмейлі тывадыл чейді ешкі көрмені. Жоқты жеде өрбес бе? Жоғым бодарым ба? Хан мен бодарым бардық жетпес. Бар борғы ол же бар бор деп бада айдырын жоқ. Нәштің тывадыл хан қолдығыла ұстар хан таңдық ондың да ауызда жоғым тывадылға çoğalsın тывадыл тұрсын дештің нар хан қолды ұлар болсы екі деп бада айдырын. Ол же дейірге ана челі Дылдың қарында барын түкберінді айттырлар. Ол айттырлар желі қажанда жетпес деп ойлары едірін. Нәштің оңға қан менен қалдың тұға дыл ниеттізілет тұрзын дейін қалы күндік ажылық сар. Хан оңға қан олдың пезін тұға үннеріні қадағылық сарындылы ердің. Үннер. Оғын аңғыты сілерінің базы бір тұқа солын сайгарып тұрар жүлдіңер дейірге жүге тава чонта көмей сығыт өске түрік жанартын сайзараңғай болып тұрар ерге. Сілерінің бодыңарының бодалыңар біле профессионал кешінің сайгарлыңар қанды кергелі жүдеп бодар жықтар. Хан да профессионал евесісіңер, дылы еттем жоқ кешін. Профессионал емчі кешінің сілерім дөмейл оталазы біле олса сайгарып тұрар. Хан ол өкті адар үністі болып тұрар деп, түңгілі кілің жөн жүгеді. Өкті адат бір дал бостанның кезек шыңғандарын бістер ана ала жаңғарыла Төрімелестін адап білдір болып тұрайзан. Оның санда ол жөзі көмей хамайға хамаштыр екі залдарды болып тұран. Қолды құланды өктік өскі жонлар чоқ күрей болдышқа жүйін азы хан. Азы бірлі тылда бар болған жоғы хан
хан нийтлүү жолаарсан деп чок деп хан болор хан бистэй олж байдаг болгондан бистийн хөрмөс самодос чок ана өк ие дот тийш хан мен гол депрессион ханда өк бижиггээ дүрсэн деп бодод байна. Чүгээд зэм бодон жомшууд горонжод балаар мен деп санаас байна. Нэг гэзек голднос хөстөг тудаас номж ороос нь хойдсан боо сөсгөө өгдрөөс өдөр баш өдөс нэг айтер мэддэггүй борон. Чүгээд зам чүгэ чейдор баг үжигтэй сөстэй ол өгдөг ирбанчып артхан жаларны ханана шүтдэг гижлэр угаанда саагасында барандан пилэрэндэн адап жоруран шин гэлэргэ хан менш гашпаза шүп тузын билбэс сулараа зол зэнэн жалар транскрипция сөстүүдэр олзек гэж явна шадан. Чүгэ олжа өг голдуунда л ханана тыл стамаккарды жорт баралтраа бижиккэрндэс чүгэ бижиккэрн ол чейдор багчаар хана он жом олж ангааха марта самдах хэндэг этэмдэн хэлэлэ жаазарн этэмдэл үзлэ жаазарнга хана олж энэ жом жалдар мен бод omны үлдэшбэслээ гэдэг ханда олж хан эмнэ тэр хөөе өгдөг адаптар бэс тэр оранстар эмдэл этэм зам жом таагаа билбэсээ юм гаяа эмнэ тэр ханда эвэжээр адаптар бэс хана хэвтэн ангус хан цааш бош голож шаалж устарч бол өг чокка дарап барна жапдаг сөстерний хан ханалар орстап тнат бролдер орстолдун адалга төрмнөрүн тодолж анаавч көжүрпкөн мөрө настын өг актык көмгс адавсга ол хэрэгчиз олдор дейлэж байна. Ол өктүн чидип хан чорт барна. Амжаар хол эрдэм ажлагчлагчлагын жан тайбарлап турар дөрөнч чүгээ даваж онда ол сагад хүймэй конжуг iki сайзрангай болуп турар дээрбэ. Хан оны жомдалдар жоолаш баандар байна. Хан она үккө хамаартар далдар жоолаш тураа. Тэр бодгонор ба сагардгар болдонгор яле ханчаа өрөө нөхөн эргэслэр. Чүг гомжээд. Сагардбас бэ? Чүг. Сагардбас тэ. Арлаар болдонгор. Хан ана арлаглаар. Тускай курстар ба забарганш каш болдонгор бакал курстар бэ? Хан хөөс ана сонуургалмдаа хан яндаг арлагсаан хөөн барыг хан настан ам чүгэ чараж ялат прэж нам чараш ханжаларлаар жил дээштэн масандап шинжилэп гэзек өрөнд дүрд минь өрөнглээ хандаг хэвлэгдэрнчэш базад улуг эттем дэвдэ хандаг хэвлэгдэрслэрнэн ам чүгэ үнэнгээр туу ол опера аражлар ашкаш болгон дурар эргэ чүгээд заханалд базаландаг артык шынганнарны ажлаткандан казык күнү туттук бер отурандык базала шут олдун анатомиясын көрүп шынган ал галасый хан үн сагыглар галасый склад кетеді ол жанның ажылдар хеверлерин көрүп жап жорт турган балдын жаңгысла хөй аргаларын ажыгла ойндырар хан ана ырлап билбестер жаңгысла ырлар хеверге айылдап ажыглат ырлап жорт турган наштын ке ажып жок шынгандарына ажылады эгилер базак касынып касты эгилер бедик ноталар алтынмайнар ындык болуп турар жежорду хан тек вастега ана тек солун ындык эскер базе эмчи таласы биле медицина таласы биле ону сайдарып көрүп барасыздар хан андык анатомиясын чөт көрүп сайдарып жок ам ону жаргарларын токтамал шимжетип турган жону тренировкалап белеткенип картак бартап арлап öğreniп турарга баса эке пары спечамдыкта мен бу билерим да мында бо табада конжугей кырлар устар оны öğretip ап болор дейиндир ол шыңгылдыр öğrenir колжу утказын биле алгаштың öğreне акыңыз хан кымда öğrene ап болор жерде чүгө үйе алгаштың кызылы керек аңызын güzeli керек баса кызылы güzeli керек кынды жерде няштың олдырдык колжу утказын биле бар Амарсана жобаны өслерінің по профессионал ажылыңар болғаштың, по соны ұрқалдарыңар дейірге мен білірім. Табатал, сайгарлығысы, басы сайзыралы дейіржі. Оның аңғада по ұрлары дейіш по қамық соны ұрқалдарыңарының келір үйесін қаншағын көріп тұрар кесілер? Ханам жом, қол ажылым jelем Сорлаңар қанды қыл? Сорлға. Ханы жұптыз ниеттізілі қатыштырғаштың анам қолым ергежіліне хан ұсқам жалдар тарадып тайбырлап жар жұптыз ниеттізілі қатыштырғаштың. Ол ана соныр қалдаларым таварыстыр қолым ергежілінде дамжыдар едің хан ұсқыз.
Четердебиз биздин студияга келгештиң айтарларга харылап бергениңер дейиштиң биздин бу чугалашкан айтырыбы чамдык телекөрүүчүлөргө ажыктык да болуп жатабыз бур ажыктык буур деп илегеп түрбен профессионал ашыңар болгон соноргалдарыңарга жүглече дишкинени көзөп түрбен өрү көжүлдени көзөп түрбен байырлык. Çetirdim bu da çiğ çağıyla.